tunia gen ding a hi le WhatsApp Pay to ki sai hi WhatsApp Pay a hi le WhatsApp a feature thak khata hi ichipot dinga amasai na WhatsApp i thei sama bangina messaging app min thangma ma le lar ma khata hi WhatsApp Pay ichi feature khata hi feature thak khata hi manina hwai WhatsApp Pay in leng eya nakpi takan su khading a hi manina hei WhatsApp Pay pen bangchi banga sign up bangchi banga sang thei ding yam chi te ending hi hwai ma deuna WhatsApp Pay a background ni khachi kon gen di WhatsApp Pay pen kum sang ni le som le kya lai pe ka pat beta testing ana ki panta hi a himale dal le du nom te RBI in dal le dun ju ding om te achi te WhatsApp in asuk buchin thei lo ni lo jakina kum ni bang pending in hichina beta testing dani na nom de na himale kum sang ni le som ni November ni gya tina dan le dun ju ding om te a ju kim tak jakina NCPI in National Payment Corporation of India in WhatsApp in UPI service payment service pe kheding ina phalna na peta hi hwai jakina tua panina WhatsApp tung ton in leng sum kisen thei tading balance check chi teleng UPI UPI app dang te hi thei bang ina WhatsApp link hi thei tading hi i thei siam jok sem na ding ina WhatsApp Pay pen Google Pay to ki bang chat hi chi ding hi why WhatsApp Pay sign up thei na ding ina ama sai na WhatsApp ilut dinga WhatsApp na lut chai na ya tunga dot thumom dinga why pen click dinga hi why pen na click chai na ya payment ki chioma why payment ki chi pen khat ve click dinga hi payment ki chi na click ki chai na ya add payment method ki chioma why pen na click non dinga hi na click ki chai na ya accept and continue chia terms and condition ten accept da wa jo kon hon ki continue dinga hi na continue cha na ya bank list te kha abang khat le la wa jo bank account na nei na pen bank account na nei na pen bank pen na select dinga hi ya na select ki cha na SMS tung ton in na phone number na verify ngai dinga wai pen verify via SMS na mek dinga hi hello na mek dia ya sim ni na jat le koi pen sima chi na select dia na select ki cha na nangak jik dinga hi na select ki cha na nangak jik dinga hi please wait a moment na ki chia ya select bank account to eta ki chia ya na bank account pen hun kilang dinga wai pen na select dinga hi na select ki cha na setup complete ki chia ucha zo hi mai na hi to payment thak na bol nom le ya new payment ki choma wai pen na payment na bol the ya hi ya phone number tuam ma wai tia na bol dinga hi